Naimbag nga oras mo, Mila. Ni, nagsapakan nga imanlato dito balay, Fred? Wen, tapno maisapak nga yagdag ito'y. Ni, sidat karayan mo dahil nakaplanggana nga imot mo. Wen, Mila, nakamulak iya karayan. Ala, abing nga inyag mo dito'y ngay. Imbes sa sidaan nyo iji balay nyo. Madan iji balay iti kastoy. Ala, pastraken na kon. Tapno mailoto kon da ito'y. Tapno da sangputan da tatang mo asidain da. Ala, nakababain kan. Sige, sumrak ka nga roden. Agyaman hak, Mila. Ina, nag-imasan ti sidatayaw. Prisko asidat karayan ko naman. Ina. Di ka una, ilakay. Papal ka man na papalan. Madamdama masiitan ka. Bakit Mike? Siyak man tinakita lang. Mangan kalakad ay. Fred, bro. Di kagbabay na. Mangan ka lang. Total, si kamot tinang isang puti si datayaw. Kan si kapay gaya man tinagluto mo raw. Wen, tata. Para kada kayo da ita nakamulak. Man-manaw ti kasking kaabaraw. Nusak ni Mila, si kasi aklunag. Tananakim kaabaraw. Ananwam ti gwapaw, no barumba daw. Wen nga ron Sapay ko maata. Kaya tinak to'y anak yo, tata. Anyat makunam, Mila. Wen, kunam nga minayin. Nagagat ni Fred. Gagat na amin, nagagait. Urag siksik kawil kantaw, no da kayo ti agasawa. Saan ka day, Fred, Barok? Ha? Wen tata. Kadagiti lima nga agar-aramkin ka. Asino nga itipilya, Mila? Kuha tatang. Gwapo dagiti upat nga agdat-daton kin ka. Ni Fred la ti kaalasan. Asinaw ti kagagitan kadakwada. Sungbatam ti salsaludsoday anak kaw. Asino ti kagagitan da alima? Ni Fred saan ka day? Uwan tatang. Agasam da ita. Kadagiti lima nga agar-aramkin ka. Nila ang Fred tinagagat nga umay tumultulong kadagiti trabaho dito'y balay. Umay aglutaw, mangisang pay iti sidain, umay agdalos iti paraangan, pasaray aginaw pay no kasi makipangan dito'y. Sano umay, dandan ni agmano kadagiti dua nga imak, numabalin la kumapati sa kakit pagmanwan na, aramidin na. Narespeto ni Fred, no idilig ka dagiti upat nga agar-aramkin ka. Gwapo da nga agpaysaw nga pasig damot nga Isu apilya man na imbag ti pagtinagam. Tapno di kanto agbabawi iti udi na. Tata, nangyigak iti bagasyo. Ha? Nay, apay ngay, katadapay mo't bagas mi barok. Reserbayo tata. Ay na, nakababain kin kan barok. Ken di magasak iti asukar ken kapiyo. Adtoy, adapay gatas anayon na. Ay na, agyamanak barok. Nagasat at talaga di anak may no si katipaki asawaan na. Nga main, malaksid anak kasingsingpit ka, naparabor ka pay. Saan ka naimot? Di ka madanagan. Ipasiguradokin ka nga aklunan na kan iti mabeet ni Mila. Ada kadimot lanamnamakin ka, Mila. Ha? Sige. Aklunan kan, Fred. Basta di ka agbalbaliw, ha? Agnanayon ko mati kinasingput mo. Pixman, Mila. No kasano ti kinasingput ko ita. Nakarkaron to pay no agasawatan. Sapay la ko, ma. Kahit kasano, dumanon kami ka din. Pagsasaritaan tayo ti kalay sata. O sige, makaamo ka.
Naragsak ka kadimot lang, Mila. Uwan, tamo ka din naktupaldaangan. Sikat ipinili ka pakiasawaan. Gaputamok nga awan to ti pagbabawyak iti udin ha. Wan, ipasigurado kin ka. Di kan tupaldaangan na pulos. No kasano ti kinadungok itakin ka. Nadungdungo aktupay. Bayat ti panagdin nata. Ay-ayatan ka, Mila. Ay-ayatan ka mat, Fred. Mila bakit? Siyak ditan. Inkaginanan. Siya akong taglaba. Ha? Ala, siyak ti rumbang aglaba ta siyak ti babae lakay. Siya akong kunakmay. Ala, inkaijayan. Agina nakakit di. Siya akong taglaba. Mangantan lakay. Nakaluto akon. Sige bakit? Iniyaban na ko maitaya. Tasyak tinagluto. Ha? Si Kamat. Sika lang arudan tinaglaba. Sika pa ilata agluto. Anyalat ko dito balayan ngay. Kit ag senyorita ka bakit? Agtugaw ka. Ure ag cellphone ka itag malmalam. Mabalinlat ta. Tapno saan ka mabannog? Ay na, saan na ka na iruam magtugtugaw laeng. Kaya't ko ti adar aramidak. Basta jak kayat ngagbannog ka, wen? Kan syakton ti aginaw no madamdama. Numalpas ta amangan. Anya? Kan agawid kamot ay di balayo. Bakit? Inkan tumot sa rongkaran dananang kentatang. Kan istorya am tumot kadakwadan anaragsak ka iti dinnak. Ibagam adi ka pagtabtrabahoen. Tapno saan da ngagdandanag ken ka. Bakit? Ha? Katuan talaga nga istorya ak to kadakwada. Tagpay sumot ngamin, adi mo kayat ngagtrabaho ak. Ken ura inal daw asarong karam ida, bakit? Tapno maragsakan da. Ay na, uray maminsan la iti makalawas, mabalinan. Sige, makaammo ka, bakit? O anya, kumusta di asawa manakaw? Kumusta ti panagdinayaw? Maya tatang, naragsakak ta nakasingsingpot ti asawak. Anya ngay. No kung nagtumod nga mingking ka nakaw. Perfect husband ni Fred. Mababay inakmot no dadumakan kwa na. Isumot amin tagtrabaho ni Jebalay. Isut aglaba, agdalos, agluto kan aginaw. Ha? Ay katulungan mo't anak ko. Ang mga noy bagada nga under disaya. Ipilit namot ngamin. Di na kaya't ngagtrabaho ak. Kanayon na pekit di nga ibagbaga nga inaldaw ka no kumaasarong karan kayo. Ngam syaklat agmadmadi. Tanyalat mararamida kun ngay. Anyalat matrabahwak ijibalayan ngay no inaldaw arumwarak. Ay na, nag-aasat ka. Takas kin ni Fred tinagbalin nga asawa manak ka. Manmanahon ti kasken kwa na alalaki ita. Nakasing-sing part nga asawa. Nagkapam, ampang. Ha? Napanak na kilabada Fred. Nga oray sumip nga tayo. Adutin palabada kanyak. Tanagpas kanda ngamin. Adutin na Olbod! Napan ka nagpaaram isutem mo. Fred! Ala, sumrekan. Tarsem, ampang nga babae. Apay ay akas tati bagbagam kanyak. Apay nga igamam tasikat mo. Nasakit nga rod. Naktangan na naglaba. Nabanugak. Nga ta? Ang mga nusabali mo tinakabannog Mila. Anya? Unay magtantikas na nga ibagbagam. Anya kumangay ti sa balya pa kabanugak. Manipod inton bigat, di kan mapan makilabada. Anya? Ngam, apay ngay. Makatulong akken ka. Babaan ti panaglablabak. Gundawayak ti kawan pailat anak ta Tulungan kang agtrabaho. Umdas ti swildok kas karpintero pagbiag ta. Isuasan ka na rumrumwar dito'y balay. Nawatam! Anya?
Apay nga takas jemot ng ti ugali ti asawak. Agim imon iti angin. Uray kumamot no da kinapudno dagiti pagpabasol na kanyak. Anyat tantanawam di tatawa. Ha? Uro-urayam na kiti lalaki lumabas. Tagpacharming ka. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Fred? Nagalas mo ti pagkat kitaam kanyak nga asawa mon? Talaga, may. Kas kalabalasang agpapaaram dita. Pumanaw ka di tayan titawa. Kas kalagor-uray iti mangsirpatkin ka. Ha? Kinapay akong didigos ka. Kit malamay. Asino ti indigosam? Diyak amukan ka. Di mo ti bagbagam. Ay, wanggayam, awan bagas. Kanda duma pa masapsapol iti kusina. Mayam, tasyak ti makichinda intun bigat. Ni, apay, awan trabaho no bigat? Ada, nga maglanganak may lain. Tapno makichindaak. Siya kun Ay, saan? Amok to mo lang agpaaram ti kuwa mi jay ilay. Nay, nakapasyar ka mat, barok. Wala nang. Paumay kayo ikan iti sidaw niyo. Nakichindaak ngamin. Apay, sikat tinakitsinda. Saan ani Mila? Ay nanang. Diyak kayat ngagbannog di anak yaw. Ay na, nagkasat na talaga dya anak me. Kanayon ko nga ibagang umay na kayo sa rungkaran, nanang. Di namot kayat. Masadot ka nung umay dito eh. Anya, ay naglukonday dya ababae. Ay, di mo unay ispoil doon, barok. Tamang ano, agruam. Saan mayt, nanang? Diyak ngamin kayat ngagbannog di anak yaw. Isu ajak pagtrab-trabahoy. Limok magngaroday. Ta pakanag iti hosto. Mabsog iti hosto di anak yaw, nanang. Sige, nanang. Mapanakon. Sige. Agyaman kami manan, Awan ang yaman na, nanang. Sige. Alag, tirik na dagiti katuganga. Tapno siyak ti patsyenda. Tauray anya ti aramidag kinimila. Awan problema. Amok ti pagkapuyan dagiti nakay kamanga. Basit la arigalaw. Maala ka. Tirik nada. Inutom tag sida Tapno adda sida inta numalang nila. Hindi ka man kape. Ta nagnginat ti asukar kin kape. Pati gatas na ibusaw. Wala, darasam ti mangan. Aginaw kan. Kalpasan na, balsigam yan natumba kayo di talikod ti balay. Tapag sungraw. Idulin kon di LPG ta nagastos unay. Agluto ta iti kayo. Fred, agawid akman mo ti balay. Inakman iliwan dagiti dadakkel ko. Ay saan? Dito'y kalaang balay. Di suda ti umay dito'y no kaya da? Ha? Rumarak tayo na agtrabaho. Di ka rumrumor dito'y balay Agtalinaid ka lang dito'y. Tano di ka masangpitan dito'y balay. Mangriribo ka. Saan lasi ka tiriribo ka? Agraman na kiti dadakkel mo. Tandaan am dayta, Mila. Nangagnak, Mila! Fred. Nay, si ka magayam tinaya banda Mariwil mga ramin dito'y balay da, Fred. Ay, uwin na nang. Amuda nga minti abilidad ko. Iso asyak te ay abandan no ka. Ay, kumusta ni Mila? Din sa mo makilablabadan. Di pa'y umay pumasyar mo't ije balay. Ay na, jakman amo di anak yun, nanang. Takas jay namut tay. Simadot mo't tin, nanang. Anya? Maturog lat kukuin na ni ije balay. May bayak mo't latan ta asawak kit nga rod. Uno, amang ano aginaw mo't tan. Saan, nanang? Kasano nga agsikog ka di na pa yan kaya ti makikaida kanyak. Kanayon na kabugkawan. Ung tanak. Pasaray siyak pala ti agluto no kasi nga aggapuak iti trabaho. Ay, naglokon. Ay, inaktuman iji balayaw takasaritak. Ay, saanin, nanang? Di yung tanta kasi, may. Okay lat tamod kanyak nga oray sa daw. Awan problema kanyak, nanang. Taay ayatag, di anak yaw. Mila, umaynak Manila baan? Mang Diego. Alan Mila. Ura italaan. Awan mo't ngamin ti sabali amayapak nga umay aglaba ading ko. Tapasig mo't ama kumikom nagititat tao dito'y lugar tayo. Ay,
Iyagilangan dagiti ipalabayo ditoy, Mang Jeko. Tadyak mabalinti rumwar dito'y balay. Apay ngamin aya, ading ko. Ay, anda ngamin aramidak dito'y balay. Sapay mapana ko nagisuro. Sika kumalatan ti mapan ije balay. Tadya akon masangot ti mangyig ditoy. Aduunay dagi jay. Iso na saysayaat no ije balay ti paglabaam. Di kagdanag. Tanayunak to ti tangdan mo. Sa balin to pay dagitay badbado nga itad kuken ka. Ikkan ka iti badbado. Taado ti agsangpet a package me. Ha? Ay, sige nga Rod. Kita aktulatan, Mang Jeko. Urayag pa arumwar nila kay kung sa akrumwar. Anay ko! Anya kamatan! Kaslak matlaubingan iti pampamay amamang babaw ti tiruno iti patong ko! Natangkin ti ulom. Kung nakasaan ka rumrumwar dito balay. Ngamanya tinaramid mo. Ay na, trabaho ti rimwarak, Fred. Anya ka kadi? Saan ka na pan naglakwat sa? Apay nga rin narabyan ka ngay. Ay na, unay kamatan. Garang ganyang kaki dia. Pag-aayat mo mo ti mapanagmarmarang mang nita. Tapno armunda ka. Aglablabos kan! Nukas tablang! Nasaysaya at nagsinatan! Pumanawak langan! Nung makapanaw ka. Padasam ti pumanaw. Tapilayan ka. Makamuditan. Gundawayak ti kawan ni Fred diti balay. Agawid aki di balay. Kadya ko nagsubsubli ditoy. Nauma ako niti kinaulpit ni Fred kanyak. Diya kon makaanos pa'y. Mila nakaw! Ha? Mila! Lukatam da itoy! Ni tatang. Ay, agyaman ak. Agpatulong akan ni tatang ko. Mila! Mabit lang, tatang! Umayan! Mila, mapantay di ospital. Ha? Apay? Asino ti na ospital? Ni Fred, natinag iti balaya pagtrab-trabahuan na. Nangato ka no tinakatnagan na. Anya? Fred, na-fracture ti tulang mo iti likod. Kat sigun iti doktor. Maapektaran ti aking babapas at tibagim. Iso asaan ka kanun ang makapag na. Diyak kayat tagbalin na baldado, Mila. Diyak kayat. Fred. Kasano pa ita na makatrabaho ak. Nukastoy mutinti ka sa saad ko. Nukasta. Pakitang tao laeng dagitim pakpakita na itikal labays. Owen tatang. Plano ko man na panawan. Ngam apag iso na disgrasya. Ti awanan bain alalaki. Plastic. Pangkalob na lagayam itinaalas nga ramid na timpakpakita na kada kamay. Ay, paiman. Ay na, lakay. Bye-bye amon. Anya ka kadi. Baldado lang arudan, tutupang pailaan. Maday, tinakam ko itinamwak, bakit? Ala, bye-byean yung tatang. Diyak ko man ibagati nararamid nangam. Nasaysaya at mutlaang numaamuan nyo. Mila bakit? Danuman. Mawawak. Juan, mabitlaan. Anay ko, nagsakit tisikit ko. Oh, ato yung tidanom mo, Fred. Agyaman ak bakit? Mila bakit? Pakawanan nak ko ma. Gapo itikin na sa brak ko kin ka itik alabas. Pakawanan nak ko ma. Katsapay ko matadinak pampanawan. Anusan nak ko mga asikasuin. Mila. Ala, lipatan mong tinapalabas. Agpaimbag kakit di. Kat di kagdanag. Diyak tumaaramid timang panaw kan ka. Tamo ka kasapulam titulong ko. Di ka baybayan, Fred.
Agyaman akmila. Uli dagdag daw iti pamakawan. Nalabit. Dusak da ito yan. Gapo iti kinauyong kuking ka iti kalabas. Pakawanin na kuma. Oh, da kayo magayam tatang. Sumrek kayo ah. Hagyaman akyaw, nanakaw. Umay ko awirin ti anak yaw kani Anjay. Ah, awan aramidin nyo itaaya tatang. Ay awan, nanakaw. So nga umayak agaw awer. Ay ala, awarin nyo man nga rin ti apo ko yo. Tarumwar kami kini Anjay. Adala mapan mi katangan. Sige. Ayan ti apo ko kaya. At ajay silid. Agsilsil pun tata. Mabit lang tayo bang. Naglaingay ti apo ko ngagsilpawn. Amo na ti taltalmagan na. Nasurok lamay sa ti tawon na. Naglaingay ngagsilpawn. Ay na. Alaan nyo ti cellphone no madamdama tatang tapno sana maruam. Ay, baybayan nyo lakading agsilpawn. Naglaing nga raw. You are very good Junior Abaw. You know na. How to kalikot a cellphone already. Ay na, madi mo ilang ano ka na yun, tama nga no madadahal ti mata na. Mapang kami tatang. Way, nanakaw. Oh, at iti kwartayo tatang. Tandanan kayo ang mga awir kini Junior. Ay na, saanan. Da kayo kid Jemay. Sa anak may ngagpatpatangdan. Awatan nyo kit din. Inkay ang merienda ijay store no madamdama. Ala Agyaman nak nga raw. Ay wang, anya nga oras asumangpit kayo ngay. Malam to siguro tatang, tadapay papanan mi kini Jun. Sige nga raw. Aganad kayaw. Pantayan man to apo ko ta. Bakit? Apay, inyag mo mo dito'y balayan ni Junior Bikaw. Awan nga ron mga awer. Awiram, tadda papanak. Papanamanan aya. Inak agpakulot. Ada inti dya anak takwartak. Agpakulotak. Napayagan na jak nagpakulot. Unat man ang tubokaw. Di ka pa lang kami nagpakalbaw. Pakulot ka la, pakulot. Gastos la na ita. Agpakalbo ka kay din. Di si kante agpakalbaw no kayat mau. Jak nga ron kayat ti unat abo. Alaki din. Awiramon ni Junior. Ayan ni Junior, bakit? Nakaturog. Apay aya. Yawid ka. Nakaturog pa'y mo't. Urayan pa'y amakaring Ay, saan? Tama nga no sumangpetin dagi niya agasawa. Di da kami amo, arimwar kami ka ni Junior. Aniya? Di mo ibagbaga nga imay ko impabantay king ka ni Junior Makaraman ka kanyak. Nanta, yawid ko ni Junior. Nga uray nakaturaw. Otoy, ti chinelas kan badoy tatang. Ay na, naggastos kayo pailaang. Magyaman na ka. Ano kulot kayo matan. Unat lati buok yu di agsapa. Ha, ay kwa. Siyak din ang kulot itay. Intugot ko tay karler ni nanang yaw. Isaw tinusar kaw. Sinsinan na kulot day tao. Oh, yawid yung matanda ito. Inlakaman da kayo ti sidaan niya. Ay no. Ay, agyaman na ka, John. Talaga nga ipampanakkel kayaw, iti asawam. Ta naparabor kayaw. Kun mayat, tibiyag yaw. Naaliwanwan. Mayat ti agi parabor, tatang. Basta ada may parabor. Malaksid ano awan. Ala, yawid yun ta si dayo, talotwon niya. Papaayaban nak ni Rino nga anak talakay. Inak kano patanggadan niya asawa na, tada trabaho na. Kahit tangdanan da ka. Di uray man awan tangdan kaw ta anak kumot ti tulungak. Agbambanog ka lama mapanijay. Awan tumod la itid na tangdan mo. Kaasid ang arudmot. Basit lati sweldo ni Rino iti pagtrab-trabahuan na. Kasanaw, di mo't ngamin nagadal iday. Di mo't nagpursigi nag-eskwila. Di nalatultuladan ni John nakabsat na. Di adal.
Kun uray ti asawa na. Di adal may. Di adal dadwa. Darino ngay. Agpadpada da iti asawa na awan adal na. Santo pala anak dang anak. Kat kunam ata aday din ang tulong ken ni John. Iso anak ka adal. Ay basta. Di ka mapaniyay. Yung kalagbambanog. Kung nagsaysayang iti oras mo iyay. Apay ayakas ta ka bitaw. Nagsasao ka kasla may sa ti anak mo. Kasla ni John laang ti anak mo. Pipian ni Jun ta makatulong. Ada kwarta na. Ngam ni Reno ngay. Ada nga ron maitulong na kadata. Alaman. Pasaray datan to pa ti dawatan na. Nagringat lang nga ron ti biyagdan. Putot pa lang kami na putot mal. Tatang, umayak man makilaba. Awan danom may. Saan kami nakapadeliver? Saan kayo nagpa-deliver? Tawan kwartayo pagbayad yaw. Kasta kaday. Uwin nga rod tatang. Inggatang ko iti bagas kun gatas ti apo ko yo ti sweldaw. Abay, saan pa yan nakatanggat ni bakit mo ya? Saan pa'y tatang? Adamot makabulan ang. Nakatanggat na jayan. Isot paglabao mo na. Tapno makatrabaho ka. Awan na, no di ka agsalungag. Matay kayaw, asimumulagat. Barang makasapulak tumod lang itinapimpinda sa trabaho, tatang. Kanon to ba ngay? Imposible mapasamak ni kasta. Tawan adal mo. Malaksid no makapidot ka iti balitok tisaw. Awan na tamuhan. Nay, apay nga inkuyog mo pala nagit anak mo dito yung balay. Nag-aariwawan na. Igusik idan dito tatang. Ay na, tilan tuman makutkutikot dan. Ay bantayam na kita wulwul ng anak mo. Lulu, adda nakitak a chocolate i Jeref. Kasla na imas dayjay Ay wan, talaga na imas. Talagapo yabro na tsukulit na yay. Hinted na angkel mo ayon. Impawit ka na, tikatugangan na. Ay, nya nga tatiraman dayjay a chocolate, lolo. Ay naimas nagimas launay. Mabalinti dumawat, lolo. Ay saan? Kankanik na dyan, numalpasa ka mangan. Ay, uray basit laang kuma. Nagtangken ka ti ulo mo nga ubay. Nukuna da saan? Saan? Di mo amuti sa waya. Tatang, umay kami man. Ha? Datay paborito ka manuka. Anjay, dumanon ka. Ay na, kadwam gayam ti paborito nga pukaw. Ay, umay ka man, Junior. Kiss Lulo. Ay na. Ay na, maburing ije balay. Iso nga ipasyar ko man laangan. Kaya't nan sa ti makikaro ba? Ala. What do you want, Junior Apukok? You want banana? I have banana in the kitchen. Oh my God, ading Junior, agay-ayan tayo. Ay. Di yung kay ayaman ni Junior. Tama nga nung maisurong agulwal. Ay na, baybayan nyo ka di tatang. Gagangay iti ubing tinawulwul. Oy, apay di ka pa agawid aya. Tunton. Nagawidan ni tatang mi, lolo. Kunana nga mangan kami pa'y ditoy. Aya. Inkay nga rudan tumulong aglutaw iji kusina. Ala, tonton. Kaya ayaman nyo ni Junior, tasyakon ti mapan iji kusina, wen? Wen, auntie. Inkasukunan dagiti anak tarino. Tama nga no agpapaanawa daman ijayan. Agung at tuman ni tatangan. Madamdaman taon. Saan nabalit damo ni nanang? Ay, amom lang arudan akagurguran ni tatang dagiti anak ta. Nawulwul da kanu ngamin. Kunang nga rod ayawid ko idan. Ngam kunamon ni nanang pakanin na pa ida. Ay, kababain ka da nanang kentatang. Imbis ta data kumatimangtad ka da kwadang. Saan? Taisuda mo ti kanayon amang mangtad ka data. Anyay. Bet, awanan tamag nga rog bakit? Naimbag ka ni Manong Jun Tadaan da. Dakkel nga min di sweldo da iti asawa na. Hiso akay kayat ni tatang ida. Ala, saan mo na panunutin na ita? Adan tulat tamad asit ti Diyos Ni, nagsapa kayo ng malati dito'y balay tatang. Kaririing mi. Wow, intomay kayo ikan iti udang. Napanak nagkamulitay kayo. Sinapak tinapan nagkamal. Ni,
Nagimas ang tatang. Kuna, kin adapay na yun nakapay. No kaya't yaw, lutuwa kaon. Awan aramidin nyo di balay aya. Ay, awan. Ala, tasya akong timang ilutaw. Anyat kaya't yung alutaw, pritaw, ano, isang agkaw. Kita ham da ito yun. Ha? Nangalami ti dayta singsing. Napidot ko iya kataltalunan. Idi na pa na nagaradaw. Anya? Ala, saan sa mo ta sinsinan a singsing dayta? Balitok sa nga raw. Naktuman ipakita iya ilay. Taamangan no na balor da ito. Bakay. Lakay, gimatang darino iti ado aburias ta. Agtarakan da iti burias. Nay, nangalaan na itinggatang da. Inutang da. Saan? Naglakwan na kano iti napidot na asingsing ijay talon. Idi agar arado. Ha? Singsing? Wen, nabalor kano day dya asingsing. Inggatang na adagusan na iti burias. Kita man la ti ugali da diyang anak tanya. Gimata nga dagos iti buryas. Di man lang nang ibingay mo ti kwartada. Ha? Man naging bubukod na talaga na diyang anak ta. Pipiyapay ni John. Ta saan nga naimaw? Saan na bale at pagbiyagan damot tinangigatangan na? Ay na. Nagswerte mo tanarinaw. Apay aburyas ti ginatang na ngay. Di na pala ingatang iti siminto. Kas kadalan landok. Tapatarimaan na ti marmarba abalay da. Paaduan na pa'y siguro Iso agimata nga dagos iti baboy. Ha? Nakapoy talaga ti diskarte da yarinaw. Ayan ti apo kaw, tau awirag, diyan anak kaw. Nasaya at may kayo tatang. Pakiaw-awiriwan nga rin ni JR. Tamapang kami di ospital. Ha? Apay? Sino tin na ospital? Ni katugangak tatang. Simang pagatan manipod abroad. Adanadagsan na sakit na. Kat iso ti agagasan na. Anya? Naipos nga rodan ti kwartana. Iso ada kami ti mga tultulong kingkwana. Kastaya? Iso apasensya kayon Nooan pa'y maitad mi akwartayo. Awanan kami ita. Ha? Sige. Okay lang. Awan problema. Sublatan na man ngagaw awir bakit? Apay, mapangkaman na nagpakulot. Ay, agpakulot na. Awan to pa'y pagpakulot ko. Tadidak mo't ikikanin da dyan. Awan ka no kwartadan. Ha? Agad, gaputawan maitadakan kan. Aglaladot kan nga gaw awir. Ay, si kante gaw awir. Masaduta ko. Awan mo't agas ti bagnog ko. Agsaysaya nga la iti oras ko. Nagalas katikas ta nga aramid mon. Idi ada kwarta da Ay, dun. Stone! Sumanang ka mo ita babakitan. Nakalako kami ni Tibaboy, tatang. At iti kwartayaw. Ha? Ay na, nagadumot na ito yan. Rino anak ka. Wen, kwartayaw. Inikakmit ni nanang iti kwartana. Ay na, kamaudyanan na. Pimintas mo't langan ti biyagyaw anak ka. Naayat unay na Apo Diyos, tatang. Patarimaan min to pa'y ti balay min. Kan palawag ti kulungan ti baboy. Dan nayunak ti gatangag. Ay na, maragsa ka nakparakin ka. Rino anak ka. Ay wag, umayak to iti balayo Tumay ko awiran da kita pukaw. Lolo, ado ti chocolate may ijay ref mi. Kayat yo? Ha? Umay kayo ijay balay mi, ta ado chocolate may ijay, lolo. Ha? Sige, apo. Kiss ka man, apo ko. Simingpet kayo, lolo. Italaang ngayong kiss na. Ha? Kwa? Idi kulot ti buok yun, nauyong kayo. Ha? Ay na, tila ipagbagamit nga ubeng. Awan ngamin pagpakulot ko. Iso nga unat manan ti bukaw. Ngamita tayo ni kanak ni tatang mo iti kwartak. Agpakulutak manay. Ay,
Baka umuyong kayo ngay manan, magpakulot kayo. Ha? Ay, saan, apo? Nasingpit ako na kanayaw. Papanam, bitaw. Ije balay da rinaw. Tay nakawawi rin, dagiti anak na. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Ha? No asino tanda kwarta na, iso ti papanam. Itatawanan ti kwarta da John. Saan mo ida napagananaw? Nirino manan ti kay kayat mo, ta iso tanda kwarta na. Saan na panang idawdawat? Ngam kasanon, numaawanan da iti kwarta, di panawam tuman idan. Amirisam ka di tar aramidam, bitaw. Saan na may parbang ti kasta? No asino ti adan, iso ti paboritom. Ngamnawan piman kwarta na, di mo pagananaw. Agyaman ka ata nasing putlatan ni Rino kan ka. Iti likodan ti panangumumsim iti kang kwana. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam, bitaw? Mala, Houston, bakit? Wag, maamiris ka ti bagbagam, bakit? Surya, pasensya, no ada nagkurangak, bakit? Sana siya ti pagkidawam iti suray. Ni Rino, kanta asawa na. Wag, bakit? Agyaman ak iti kanayon na panang palpalagip mo kanyak, bakit? Ilakay, mapantay di barangay hall. Adda ka ni iwaras da libre abagas nga aggapo iti gobyerno. Anya? Ay, di ka mapan. Ni, apay ngay, sayang. May kantayo amin abu barangay. Berhead ka no ti pamayanda. Basta di ka mapan. Di ka lang mabayin na mapanagpilpila dita. Benji, Apay, awan ka mo na ya. Awan bagasan. adamat kit di. Ngam isupay ti gatangan ta 5 kilo ka no ti tunggal tao. Iso mapantayo ka dagiti duwang anak ta. Tapno Basta di kay mapan. Kas kay lang mapanagpalpalama dita. Awang madakas na no mapantayo. Basta di kay mapan. Di ka kadi makawawat! Apay adi kay napanidya barangay hol nga ay, anak kaw. Ni Benji ananang, di na kaya't amapan kami. Apay, mabain manan. Win amamuyo mo tan di manugang yo. Ay, unay lakit din na yadya sa awam. Anya ko matipagbainan na kat pagsayaatan tayo amin na bumarangay dayjay. Ay na, imbagak day taken kwa na, ngam natangken ti ulo na, nanang. Ay, unay na ya. Kas jaymat ngamin di asawak. Panagrik na kat bak nang pailang aging gaita. Idi day ta Saan itan? Tain lako namut amin na nasanikwa na, tawid na kadagiti dadakkel na. Ay, nangato ngamin ti pride ti asawak, nanang. Sayang, tawam mo ti pakakitaan iti tawid na ngayon laklako na. Kasano, kat saan mo't ngagtrabaho, nanang? Awan sa bali a pangalaan na iti pangbiag na iti pamilya na, no sana ti paglakwa na iti sanikwa. Katita, awanan, naibusan. Nanang, kat dagdagan mo ngamin ngagtrabaho tanay, agiskwilan tun dagiti duwang anak yaw, awan pa'y laturnong yaw. Ung tanak no dagdagak, nanang. Iso na saysaya at la siya akong dagtrabaho, ngam ti iso ti dagdagak ngagunay. Anya? Babasit pa'y laragiti anak mo. Urayan tasaan mo't nga ron anairuam iti trabaho ni Benji. Bapa nakijibang ko, bakit? Inakagibang ko iti kwartata. Kat nang iba ti kaya ti gastosan tayo. Ada 3,000. Abasto tayo iti makabulan. Lang! Kurang data Ado pati babayadak nga bills tayo. Kanti pagbayad ti anak tayo di pagadalanda. Iakar tanto nga minan iti public school di na unang anak ta. Ta imbis sa pagbayad na, ornungan talangan tapagkulehiyo nanto. Anya? Amo mati kinawalwal di anak ta. Iso nga ron nga impantay di private, tapno... Bakit? Narigat asa pulan ti kwarta itan?
Kabalan tapay mat nga pagadalan iti pribado ti anak ta. Uray pay. Ornungan takit diti kwartata. Tani, ado ti kayat ko agatangan. Planok ti gumatag iti may sapay atrak. Aniya? Aginot tayo. Di tayo pa'y nagsapul iti naimas. Tapno daras ang makaurnong tayo. Ay, adamat kwarta tayo. Ngam apay nga imutan tayo ti bagi tayo. Unaan ta nga si kaswan ti pagbaknangan ta. Bakit? Anyat kunin, lala? Kunak, sumre ka kababaunan tabantayam dagiti duwang anak ta. Apya sumrek ka babaunan? Di ka lagbain? Ni, pagbainak ko ma, trabaho mo't dayta. Ay saan? Ibabain nakmat nga asawam. Benji, apay ay akasta ka. Adun ti utang tayo. Nawan tagtrabaho ka data. Kasan o makabayad ta iti ado nga utang ta. Basta di ka mapanagkatulong, kababain. Anya? Idi, da kami iti adababaunan na. Ita, si kaagi din ti mapanagkatulong dita. Idi dayta saan ita? Uray pay! Basta di ka agkatulong. Nagtrabaho ka, saan ababaunan? Opisina ti pagaplayam. Ni, anya ko mga opisina ti aplayak nga ikat amumot ngawan adal ko. Agpada tangawan na ilupas na. Ay, basta di ka agtrabaho. Bantayam kiti dagitan nagta. Babasit na pailaan. Ngam panawam ida. Agtalinagad ka niti balay. Birthday. Imayak tao may Kuya West ti sayang kat ti simbahan may a free medical check-up. Libre da ito. Magtinda pa iti agas. Ay saan? Tada private doctor mi, tata. Ho. Saan mi nga minakalaan ti kakasta? Masapol a pribado a doktor ti pagpa-check-upan mi. Tadamad kwarta mi. Ha. Ay, kastaya. Sige nga ro, Benji. Tayawis ko iti tagtuma. Sige, pasensya ka na. Mga lakadita ikanan, Tatang. Benjay. Pinalingkik ita dayta. Pagudwaan tayo, tapnada si Danyaw. Sana, nanang. Ado ti ikan iti balay. Anya, nangalaan nyo iti ikan. Ay, ka pinalingki mi Ne, alaki Ado ti din. masita iti balay mi, nanang. Sige, mapanakon. Naitagasak lang. Na, ay, amo konti ugali dayta manugang ko. Oray awananda, ibagbaga na ang aglaplapusananda. Ay, una yan. Sayang, no di na ko mainlakla ko dag itisan ni Kwan ay patawid kan Kwan Dada ko mapagbirukan na ita. Naglawa kataltalunan ni Jay probinsya tinla ko na. Sapay nagpintas ti lokasyon day dya adaga. Agilibre ka mamay, tatari ko. Ha? Alan Awan pa'y makukwartak mat. Kasyan na kadi tata. Mabisina kon. Sige, Ryan. Intamangaran iti restaurant. Ilibre ka. Tatari ko, mabalin nga i-take out ak ta asawa kan anak ko. Makonsensya kami ta nanganak ng isuda. Saan? Ay ket wala, Ryan. Agyaman na ka. Amok ngamin asaan ka anaimot. Ta managsimba ka. Agyaman na ka. Nailumlumak ngamin iti utang. Wen, awan problema. Umay kayong tumat makimisa Uwen to, tata. Madanon to dayta, akan ito. Di ka lama buwan iti kastangar aramidem Ryan. Anya ko matipagbayanak. Sa anak ba't nagtakaw Nagpailibre ak lang, mate. Wan angam, adamat kwartam. Ang kakatagpalpalibre tan. Madlawd na pa'y ayangad na kwartak. Kat puro daan tibado. Kan nakatsinelas ak lang. Madlaw ayangad na kwartak. Wan angam, panangloko ti kastangar aramidem. Lokloko am ti pada mga tao. Ay na,
Dakes ayat ti agpalibre ket saan met. Kasano no maamuan da nga adugayam tilugan mo? Ay na, saan dang to amaamuan? Ta saan dang amo ti family background ko? Practical ti biag itan. Mayat ki di tapno daras ta makaornong. Inakto pa yan agibang ko inton pigang. Ta agrimit man dagiti driver ko. Intan tumat nga ron makimisa barang malawlawagan data panunot mo. Saan aga po ta makimisa kan? Kat naustuanan ti aramid mo. Addan to pa yam amo ka Guston! Agkakanat man ng tibagbagam. No di mo kaya ti makimisa, makaamo ka. Da kami kadagitaan nakta ti mapan. Awan maisa ang Benji. Naipusin tay inutang mo abagas kininanang idinamin sa nakalman? Naibusan Inak umutang ije store. Saan ka ije store? Kababain? Amang ano pagchichismisan daman ti tao ijayan? Ipagada amang urkurangistan. Kat pudno mat amang urkurangas tayon. Tagrigrigat tay ka nga roden. Basta ijayan ni nanang ti papanam. Di ta pala nabayadan dagiti utang taken kwa na. Uray inak day jay, mabainak mutlat ta. Isula ka na yung ti pagututangan ta. Kat aganos ta isukat nga rod tinam. Ti ina, di na itulog ngagbisin ti anak na. Ikan na kaday jay nga uray adon ti utang ta. Benji! Basta ni nanang laang ti pagutangam. Di mon sublian dagiti daduma na utangam. No palubusan na kumangami ngagtrabaho, di saan ta kumanga utang akastoy. Babasit pa'y lang arod dagitan nagta. Napusot mo tan ti buridek. Mabalinan nga ibati. Basta di kag trabaho. Nukunak asaan? Saan? Di ka lang mabaynyag katulong dita. Anyan tulangan ti sawan ti tao kanyang ay. Basta di kag trabaho. Intay makimisa, tagdengag tayo iti sasao ti Diyos, lala. Ayabam di asawam, agkukuyog tayo no bigat, masapa tayo. Di na kayat nanang. Di mo pa'y laing bagbaga, di na kayat kunamon. Ay na, kasla diyo am mo di asawak. Agad padasam latang awisan bareng maipapan iti kinasadot, kan kinangato ti pride ti maisermoni di simbaan. Mayat kumano denggan ni Benji. Tamayan nato iti ugali na. Da kayon ti mangawis kan kwa na. Barang da kayo ti denggan na, nanang. Kumusta nga pare Benji? Kastoy, ayos lata matibiyag. Na-progreso lata. Imbagman, hangam siyak, kakasiak. Awan pa'y makukwartak mat. Nay, apay nga ay no siya, jak itulok, ama awana na kiti kwarta. Ilibre nakman nga rod, pare Benji. Wana. Di talaga yam. Nairanamat nga dapa pa na kita. Jak makapan ije bangko. Jak makairwar iti kwarta. Awan ngamin igam ko kwarta. Ta nakabangko amin na kwarta. Ay, sayang. Kunak no adda. Ta pautangan nagkuma, pare. Ay, apag isuk kuma nairanamat nga rod nga dapa panak, pare. Ay, inton maminsanin sige nga rod, pare Benji. Papanamanin na ya. Apay nga inal daw arumor ka? Kat inakagdis kita riti kwarta Mabit ka lang Wen, bantayam dagitan nakta. Awan ka nun tayon, isungagdis kitara. Ala, agan anos ka. Patsyak ama isublintaw, tinapo ka wakinabaknang ka. Kasano ko mamay subli, katawan mo't aksyon mo. Anyat ko nam! Ay kwa, awan. Sige, mapanakon. Awawiram dagitan nakta. No kasta, inlimod mo ti pan nakilablabadam, anak ko. Wan ananang, jak imbagbagay ti asawak. Tanumaamuan na dayta. Sigurado pagsardangan nak. Ay, unay lakit dinaya day jay nga asawam. Lakay ton ngam di pa'y lagnakam. Agiskwelan ton dagiti anak yaw. Wan nga rod
Mapampanunot ko pa'y kit di na panawan nanang. Anya, ay sana. Ipagpagapumla kuman ka dagiti anak yaw. Dagiti ubing tagbalin akaasi. No aramidam ti kasta. Asinon tungay ti madakkel andang amada. Bayam, tayraman ko iti kararag ko ti may papaniti dayta. Patsya ka makapanunot tumutla ang jasawam. Kagap-gap medya doktor, Ryan. Ne, aguyag kamatan. Bakit? Saan lang nga siya taguyak? Uray dagiti anak ta. Agurigurdan. Anya? Kuna ti doktor, kurang ti sustansya ti bagimi. Ha? Kasano kat awan sustansya ti kankanan me. Tadi kamat mangiba ti iti igatang iti sidaan no kas diya nga rumwar ka. Ako ha. Lakay, agpanunot ka kuma. Panunutam ko mati pamilyam. Awan pudno adu ti urnong mo. Ta, naimpet ka nga rod. Ngam nalabos matar aramidam. Tapat ti pamilyam kat bisinam. Ryan, awan serbi ti adu nga kwarta no agsakit tayo aminan. Saan tayo nga maitugot dagita nga kwarta? Ni Apo Diyos kumati pangpangro na tayo nga pagserbian. Saan kat nga data kwarta ti mas napatpatekkan ka. Kanayon kumat nga ibaga data. Ti kwarta mo tagbalbalin nga Diyos mo. Isong agpanunot ka lakay. Pakawanan nak. Bakit? Sige. Ikarik. Saan kayon? Nga imutan. Maulawak, Benji. Nakapsutak. Ne, apa yan nga eh? Banog ko siguro dayto yan, lakay. Papanam ngamin aya? Apa yung marabiyang ka sumangsangpat? Damagam di tabagim Ha? No agtrabaho ka kuma. Sa anak kuma maparigat nga agtrabaho. Mapanak makilablabada. Tapno dala pagbiag tayo. Kun pagbayad ko iti adu nga utang tayo. Ha? Agnakam ka kumamatan, Benji. Makitinulong ka. Ikatam na ita kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka, pangaasim. Agtinulong ta kuma. Tano di ka agbalbaliw. Amangan no pumanaw kaming kadagiti anak ta. Ha? Saan Bakit? Ala, agpaimbag ka. Kahit pakawanin na kuma. Patpat din kayo. Sige. Ikarigata ka tilmunin ti pride ko. Para kada kayo pamilya. Diyak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko. Isa pasensya ka lakuman. Bakit? Inalilaw naklagayam, Carlo. Linukunak. Kung na masyaklang ti babae ti biyag mo, gamadamat kayam kaliblibin mo. Nupod no nga inalilaw ka. Intarayan ka kuman, itatamasikog kan. Ay-ayatan ka, Livy. Sikati talaga akayat ko. Saan kit ati kaliblibin ko? Kasano ak ngaruditan, Carlo? Kasano kami ni tisikog ko? Saan kayo abay-bayan, Livy? Itad ko ti pagrebengak kas amati agbalin nga anak ta. Kun ti pagrebengak kun kaakayan ayat ko. Pangasim ta dinak pangnamnaman iti awan, Carlo. Promise. Basta urayin na. Tamangal alak lang iti timing. Tapno panawak ti kaliblibin ko. Agawid agpay jay lugar mi. Tay nakipakamo kadang iti dadakkel ko ti kasasaad ko, Carlo. Maawat ko ti sasaadang anak ko. Awan problema kanyak. Uray aganak kanto abalasang. Basta sinaamom dayja a Carlo. Tatang,
Uray awan mabangunan na nga amaday ta si Kugmaw. Nukas tantumot laeng nga dagayam asawa na. Baybay amaw. Sinaamom da dya alalakay. Saan, tatang? Ay ayatan nak ni Carlo. Siyak kano ti ay ayatan na. Napilitan la kano anakidan na iti kaliblibin na ita. Tapinikot laang da dya babae. Day takot ti madikin ka anak ko. Gaputay ayatem day tao. Patpat yamot amin na nga ibagbaganakin ka. Apay, sigurado ka nga amin abaliksan wenno ibaganakit puno. Tatang. Agpanunot kamot anaimbag anak ko. Amirisem anaimbag no puno wenno saan dagiti bagbaga da dya alalakikin ka. Natural nga idipinsa na ti bagbagina. Tapno saan mula aguraan. Basta jak masinaan ni Carlo, tatang. Ay, Orekas di tinaamwak. Sana nagbaliw ti rignak. Taam mo ka siya ka talaga ti patpatgad na. Ngamin, aging ka ita. Saan da pa nagkasar iti babaya kadandan na, tatang. Kat mangnamnama ak asyak to ti ikasar na. Nagsubliman na ni Jay syudad dya anak talakay. Apay pinalubusan pa'y lapim manaw. Kat amumot amasikugay. Nagpilit mo't nga rod. Rumbang ko mga ginanan, tamasikugay. Inrana na tipimanaw, iti awan ka. Tamo na nga na di mo palubusan. Amum gaya makasta. Nga mapay adi mo linapdan. Dinakmot nga rod denggan. Linapdak ngam nagpilit lata. Awan tinaramidak. Agtrabaho aklata ka sales clerk iti dayta pagtagilakwan. Tabasit pa'y matichan ko. Kabalak pa'y agtrabaho. Isupay ti masweldo nga urnungak. Para iti panagpas ngay kunto. Sweetheart, daytoy mo, rubber shoes mo, bagay mo ito. Nagpintas ang style niya. One sweetheart. Kaya't ko dayta. O sige, bilhin na natin. Okay. Da Carlo, kanti babae akaliblibin na. Nakita na ko ni Carlo. Mabitlaan sweetheart. Adala damagin iti sales lady. Umayan dito eh. Levi, pasensya kan. Di ka kaya't apakitaan. Apasakitan. Ngam, amumot asigo din adito'y ang multi-paborito ni Alma pagkatkatangan. Wen, amok dayta. Isa di ka madanagan. Tamaawatan ka. Amok mat kat amapilpilit kal amakikuykuyog kan kuana. Amok mat asyak itan ti ayatam saan ka di? Nangruna kat adanton anak ta. Pasensya ka na. Awan trabaho. Agtamtamudaklatan ka ni Alma. Kaya't kapag sardangan nga agtrabaho dito'y mo. Awan mo ti maikarik ang maitid ko akwartakan ka. Sweetheart, inalakon ang shoes mo. Halika na. Intapay mangkita iti pantalon mo. Tanayunan tapay ang pantalon mo. Okay, sweetheart. Thank you, Ading. Tara na. Okay, sweetheart. Agano sakit yan yaman na makikita kita. Agpapas ka itan. Sika a babae. Kukuam ita ni Carlo. Ngam kukwak tumat iti masungad nga alaldaw. Oh, papanam, Levi. Inakagtrabaho, Mimi. Ni, dakulan ti tiyan mo. Nga magtabtrabaho ka pailaan. Kabalak pa'y mat. Mano abulan ng ti tiyan mo? Nasurok awalo abulanan. Ay sus, dandani kamot gaya maganakan. Agi na nakamot Apay, di ka marigatan. Kung nagdakulan ti tiyan mo. Ikarigatak Mimi. Tapno adda pagbayad ko iti abang ko iti balay mo. Apay, di nakatulungan yan nakasikugkin ka? Ay, kwa. Agururnong ngamin iti pagkasarminto.
Kastaya. Sige, makaamu ka. No di na kanto pa'y lapdan yung nobyo mga agtrabaho. Siyak tulaki din. Ngam ni, kita di ka unay agbambanog, Levi. Mimi, tulungan na ko, ma. Lukatam da ito eh. Apa yan, Levi? Mimi, tulungan nak. Aga nakaksan. Anya? Ay, sus. Apa yung nobyo mo ngay? Di mo inayaban? Saan na masango? Paumay pa lang amin nagiti dadakkel kung aggapoy di lugar mi. Pangasim, tulungan na, kagsakit ti tiyang ko na. Sige. Mabit lang tayo sa ganak tilugan ko. Itaray ka ni hospital. Agyaman naktaimay kayo, tatang, nanang. Agawid tayo ni jay lugar tayo. Apaman na makarwar kayo dito ospital, anak ko. Kaya nagikat kan iti trabaho. Saan na, tatang? Anya nga iti pangbiag ko iti anak ko no gikata kun iti trabaho. Asino nga rin ti mga awer iti anak mo dito ingay? Agbati pa'y laang ni nanang dito'y tapno da mga awer iti anak ko. Kabayatan ti panagtrabaho to. Ay sus, ado ti trabaho kay balay. Kan sana ka na irwam nga agnad dito'y. No kayat mau, yawid milangan ti apo ko may. Mayat ka? Damagak tupay ka ni Carlo ano anyat makunana. Tanya pala ti bibiyang daya at tao iti anak mau. Kitawan pa'y apolos ti na iti na kwarta para iti anak na. Baybayaan nyo latan. Di yun guraan ni Carlo, tatang. Pangaasiyo. Awawatan nyo latan. Tawan pa'y ngamin trabaho na, tatang. No talaga matlaang nga da panunot na. Agtrabaho para iti putot na. Ala, Huston. Saan tayo napagsaritaan ni Carlo, tatang? Kay, si kalata Levi, no niya ti pangedeng mo. Awan mo't ngamin ti maikarig apang suportar ko iti anak ta. Tawan mo't trabaho. No kasta, okay lang kan ka nga uray yawi dandananang kan tatang ti anak ta. Uwanan Narigat mo't nagsardeng kang agtrabaho. Sayang mo't ti matgadam. Sige nga, Rod. Yawid danton ti anak ta. Agawid ka katipay laang katrabiin, Carlo? Wan, Levi. Torurayan nak ni Alma. Maturog kan diti boarding house ko. Inton maminsanan. Tas sigurado ang makaungit kanyak ni Alma no jak agawid ita. Imbagak lang amin nga dating darak a birthday party. Kaanong asinaam day siya babae, Carlo? Mabiitan. Kanayon lakas tanti bagbagam. Mabiitan kunam. Nakapasngaya kun. Di mo pa'y lasininaan. Adang amin sakit na. No bigla kasinaan. Amangan no niya ti mapasamak ken kwa na. Narigat ti makabasol. Carlo. Basit la pa nagano sa Levi. Di kagdanag. Tamang pampanunot akon iti pamuspusan. Tapno masinaak ni Alma. Narigat nga minukilate. Tanakapit unay kanyak. Di na kaya't nga agsina kami. Iso nga anos ka pa'y nga gururay. Wen? Sana bali, tadan anak ta. Addan pang tenglam iti relasyon ta. Si kanto ti kalaysak. Ta si kati nakaipaay kanyak iti anak. Adto yan ti gatas mo, apok. Atay ta. Ay na, mabisin lagayam. Sige, ang susukan ta maturog ka, Anwan. Tanay, adupay ta araminon ni Lula. Bakit? Ay, ada ka magkaya madlakay. Ay, Iyag mo ni Bebe, tasublatan ka. Aginan na ka, Mike. Ay, alamang nga rod. Nahaday ta. Ay na, nakamangmangit mo ti apo ko ta. Di kayat na, nakasaklot latan.
Ay, kitagan anos ta Anyang arod nga ay. Kas jay mga minasana nagpilpili, di anak mo iti nakirelasyonan na. Ay, lakay. No nagpanunot kumana imbag. Kitay lalaki ang makaipaay iti napinta sa masakbayan kenkwana ti nakirelasyonan na. Hadda kuma iti puder na ti anak na. Masikugak manan. Ha? Mano abulan? Talo abulanan. Anya? Ay, anya nga rod. Talaga kasta. Kasanungay. Duantun ta anak ta. Di ta ka di pa agkasar. Ay, umadanin, Levi. Plano ngamin ni Alma ti agabron. Urayik ang makapanaw. Sa tantog kalaysa. Ha? Agpaiso, Carlo? Wen, Levi. Numatol-tuloy. Itaatawin ti ipapanaw na. Ay, sapay la ko mga rod ta matuloy a pumanaw. Ne, amangan no tayo landlady dayta. Mabitla nga, lukatak tiri daw. Levi, adamang sapsapol ka ni Carlo. Ha? Sino ka sa buhay ng asawa ko? Ha? Kwa, ikaw bang sinasabi nila na kabit ni Carlo? Kwa, Carlo, umay ka man Carlo! Apay, honey. Alma, apay nga da ka dito eh. Sweetheart, pangasim. Di ka agiskandalo dito eh. Walang hiya kayo? Ikaw naman na babae? Ikaw palang pangisuksukatan ni Carlo sa akin? Aga-agaw ka iti asawa? Huston, masikog ni Levi. Kasyam ko ma. Di mo kabilan. Ano? Masikog pa'y kayaman. Awanan kayo itibain? Ala, agawit ta nga roden. Kat si ka babae. Di mon makita iti uri ka ano man ti asawa. Umaykan, Carlo! Halika na! When, sweetheart, umayan. Carlo! Mabit lang! Di nakpanawan! Carlo! Nakaanak ka manay, anak ka. Maikadwan nga anak mo daytaw, iti dayjay mitla lalaki. Anya ngay, kaano nga ikasar na ka? Mabiitan, tatang. Kasta ka na yung ti bagbagam. Mabiitan, gumawan may. Urayak asinaan na ti kaliblibin na, tatang. Ay, Jack, amukin ka, anak ko. Luk-luk kun nakalaang dayjay alalaki. Ngampat-pat siyamot dagiti ikarkarinakin ka. Apay, di ka nadidigra iti napasamak. Manipod sinungat na kayo ti asawa na. Saanin ang nagpagpakita ni Carlo ken ka. Ha? Ni Carlo ti umawawag, tatang. Carlo, agyaman nakta imawag ka. Nabayag ngay nururay ko ti awag mo. Kaan anak ko. Pasensya kan, Levi. Makumi ko man kami unay. Iso adi kan nasango inawagan. Kasta ka di. Nakapas nga yakon. Kat lalaki ti maikadwa nga anak ta. Ha? Kasta ka di. Nagsaya atin, Levi. Ayun gaya. Lading itag nga ibaga. Agkasar kamin ken ni Alma iti mabiit. Anya? Di mat syakti kasar mo, Carlo. Pinaguray na saan ka di? Syakti ayayata may syakti kasar mo. Saan ka di? Lading itag, Levi. Awan ti mabalin ko. Awan laban ko ken ni Alma. Taadon ti na itultulong na kanya.
Saan la siya? Pati ti pamilya. Isu asori. Jak kayat amang namnama ka iti awan. Isu ngay mawagak. Anya? Ngam di ka madanagan. Luat dan tukarta. Agi patulutak para ka nagiti anak ta. Ngam awan pa ita. Tawan pa'y magtrabaho. Sige, tatan ni Alma. Bye. Diyos ko. Apay pinangnamnaman ak iti awan, Carlo. Aga brodak, tatang. Ket adakin ka dayta anak ko. Uray tada kamimot kaninanang mo amang taripato ka dagiti dua nga anak mo. Agyaman nak, tatang. Maditirik nak amang panaw ka dagiti anak ko. Ngam awan mabalin ko. Daytoy laangan ti ammo kapamuspusan. Tapno maipaayak iti napintas ang masakbayan dagiti anak ko. Hala hagan anos ka anak ko. Kundi mo liwayan di agkararag ni Apo Diyos. Tapno bayabayan na ka. Kabayatan ti kaadam iti adayaw. Hello, boy, anak. Kumusta kayon? Nairwaryo ka din timpaw it ko akwartayo? Winanang, thank you Awanan yaman na, anak ko. Basta agadal kayo anaimbag, ha? Ibagam itikabsat mo. Agsingsingput kayo, wan? Winanang, amu mitirigat mo dito abroad. Isong agiskwila kami anaimbag. Para kada kayo, nanang. Oh, agyaman na kanak ko. Naayat unay ti Diyos. Taure awan na dakkelan nyo nga amayo. Di makkel kayo ang nasayaat. Katsapay kumatag tultuloy ti kinasingpet yo anak ko. Ipatpatag kayo unay. Kat para kada kayo amin nga raramitak. Para itinapintas ang masakbayan yo. Ag-overtime ka kadi, Beth? Saan, Weng? Agawid akon. Agkuyog ta nga, Ruden? Ay kwa, adapay papanak, Weng. Ha? Sa dino, Makisinara ka ni Toto. Anya? Ket, anya nga roti baga kini Alvin, no damagan na ka kanya. Sigurado adamagan na ka kanya. Tamay may sakit nga rod abalay, ti pag-abangan tayo. Ay kat, ibagam tulatan na nag-overtime, Weng. Anya? Ay, sige nga, Rod. Sikat ti matungpal, Beth. Ondas ka din dayta, Beth? Allowance mo iti magalawas dayta. Wen, Toto. Dakkelan agatad daytoy. Agyaman nak, ha? Di ka agyam-yaman. Tapasat ti panagayat ko kan kadayta, Beth. Ay ayaten ka. Kat sapay lako pa, tasakto laeng tayatem. Promise, Toto. Awan to ti pangisukatakken ka. Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Agyaman na, Beth. Si kalaeng ti inspirasyon ko ngagbibiyag. Agpadata, Toto. Kasta akmatkan ka. No manugot ka kumahan iti kidkidawag. Agkasartan. Wen, dumteng to dayta, Toto. Saan ta ko mga agapura? Kayat ko pa'y tagpapas nga agbalasa.
Beth, agring ka. Aldawan, Beth. Anyat orasan, Alvin. Alas 7 ni tagsapa. Nagkapamiti rabi. Apay anala daw ka si Mang Pat. Apay, saan ay ang imbaga ni Wengkan ka? Nag-overtime, Mac. Ay, kanayon latta na kasta. Mabit man lang talak ti wallet ko. Atoy, inayon mo itiurnong ta, Alvin. Nangalami ti day ta kwarta. Tay allowance ko ngay titad ti kumpanya kanya. Sukat ti kanayon apa nag-overtime ko. Anya? Alaamon, ammo ka na sa limutmut kay ti kwarta. Iso asika ti mangidulin iti dayta. Amumatan kanyak, gastadora. Iso asaan ko abagay tagig gamit ti kwarta. Sika ti paradulin iti kwarta ta, Alvin. Agawid ako di probinsya inton bigat, babes. Inaksok na lang ti paparamid ta, balay ta di lugar tayo. O sige, babes. Kisayam ti urnong tanong kasapulam ti kwarta. Wen, ta sulduak dagitag trabaho iti balay ta. Okay, makamu ka, Alvin. Kita mo nun na ti pagsayaatan ti may patpatak dara balay ta. Kat apaman amalpas tayo jay, agkasartan. Wen, Beth, ngam sigurado anay buston ti urnong ta. Nun alpasen ti balay ta. Agurnong tantupay iti pagkasarta. Sana bale, kanayon mo ti pa nag-overtime ko. Dakdakkel ngamin ti birok ko na nag-overtime, Mac. Isa, paspasensyaan na ko na, no kanayon amaladawak nga agawin. Wen, maawatak day ta. Beth, pasensya ka na. Dakdakkel pa'y nga amang ti sweldom ngam siyakon. Ay, talaga akasta. Kan syempre, kanayon na nag-overtime. Iso ang natural, adakdakkel ti masweldok ngam sika. Rumwara, Kweng. Sarakag ni Toto. Nagpakadakakadikin ni Alvin? Siguradong agdamag manen kanyak. No di nakamasangputan dito apartment. Nagawid iti probinsya ni Alvin. Anya? Ay, sige nga, Rod. Agan anad ka, Beth. Agyaman, nak. O sige, patuloy ko na. Taamangan numatagtakan ni Toto amang ururay kanyak. Ay, huwag kayam. Alam da ito, oh. Ha? Ikanak manan iti kwarta? Wen pagmeriendam. Agyaman ak nga, Rod. Friend. Adaman damagat. Asino ka di kadamang Toto kan Alvin ti talaga ngay ayatam? Weng, masapol pala damagam day taaya. Siyempre ni Alvin. Amumot akwartalaang ti kamat ko kan ni Toto. Kwa, diyan ngamin maliklikan tagdamag no maminsan. Kabut-butong tararamidan, friend. Ay na, jak tupay madanagan. Si kantulakit din. Basta relax ka lang, Weng. Kabailak da ito eh. Malmalpasan ti balayo, Alvin, anak ko. Wan nga rad nanang, nagbiita. No anda kwarta, mabiita malpas. Sa bagay mo't kidi nanang. Da kayon ti pangtidak iti tangdandag iti trabahador, nanang. Da kayon ti pangital ka. Tagsubli ak mo't laje syudad inton parbangon. At dapay ngamin trabaho. Nakuwan na. Anyat plano yung ay kanibet no malpas ti balayaw. Agkasar kayon. Saan pa'y siguro, nanang? Tanaw sarmin ti kwartami. Agurnong kamin tupa iti pagkasaran mi. Ay katwan sa bagay saan yun to na problemaen ti pagnaagdan nyo. Tandan nakasaga na abukod yu abalay, anak ko. Hello, Beth? Weng, ada ka din dito apartment mo? Wen, sika, ayan mo? Kadwak ni Toto. No agdamag ni Alvin, ibagaman nag-overtime ak ha? Wen, ariglado. O sige nga Rod, agyaman nak. Di ka madanagan. Siya kung ti makaamong agrason kina Alvin. Thank you, friend. Bye. Bye, friend.
Nakapimpintas ni Beth nakaturog. Nagamo ti rupa na. Nagmayat na buybuyain ti rupa na. Bayat ti panaturog na. Ayan tinago niya cellphone. At damot to'y cellphone na ditirabaw ti lamiseta. Saan mat ada ito'y tinago ni? Naimas ti turog na. Kita kitibag na. Amang ano importante nga awag na ita. Nagsardengan. Pasensyan ni Beth. No pakibiyangak to cellphone na. Kita man. No asino tinag-text. At dapay gayam sa balya cellphone na ditibag na. Ne. Babes, matinagan tinag-text. Babes, sa tino, tiyayan mo. Adda akon dito'y apartment. Agawid kan. Takailiw ka, babes. Anya ti kaya't asawan na ito ay. Beth, nasaya at nakariin ka na. Sino? To'y nag-text ka. Babes mo. Apay nga dakan ka na ita cellphone. Song batam ti damdawagag. Sino na ita, babes? Babes, friend, gayam, toto, niweng dayta. Anya? Babes nga min, tinawag mi kaniweng agayam ko. Uray damagam tukon kwa na. Sigurado ka? Uwan nga, Rod. Padyan ako, ma. Promise. Sa anak nga agululbod. Anyat ko na aya. Daytoy, basaem. Pag-awawidin na kan. Tamailiw kanukin ka. Ha? Ay na! Una yun day jagayam ko. Kay iliw nakmanan ti bruha. Pudno, timbagan ni Beth ka, Mang Toto. Siyak day jay. Babes nga min, tinawag mi kin ni Beth. Kasta ka di? Wan Mang Toto, may isa nga min takin ko kay apartment na pagababangan mi. Agabay ti apartment nga yan mi. Okay, weng. Agyawan aglaulay. Sige nga, Rod. Saan ako niyagbayag, Mang Toto? Agyawanak. Pasensya kan, weng. Si kapayente di manon dito'y balay. Awanan niya man na. Tinapatag na ibagak tagpaiso. Amwam no sa dino ti pagnanaitan ni Beth. Hildo. Wen, sir. Kunak ano amoyo ti pagababangan na, sir. Saan? Tadi na kaya't niya itulod ko iti dagos na. Anya? Ni, apay ngay? Diyak mo, Hildo. Ngam awaran ti pakibiyangam iti dayta. Basta ramidem ti pangibabaw nakin ka. Wen, sir. Matungpang, tibili nyo. Umunak nga rin na rumwar, Beth. Aginana ka. Tawan trabaho mita. Wen, Alvin. Aganad ka, ha? Okay. Bye. Bye. I love you. Ay, sorry, Toto. Naladawak. Nabayag ka din? Ala, agtugaw ka. Apay, akasla saan ka naragsakit, ha, Toto? Ada ka di problema? Sino ti lalaki akadandan namin di apartment mo? Ha? Anya lalaki? Agmay-may sa akijay. Awan ka duwak. Dagito'y ti ebidensya. Ha?
Asino to'y lalaki ang nangagagkan ka di tilatawan? Ladawan mi kan ni Alvin daytoy. Iti ayan tiri daw ti dagus mi. Asino dayta ang lalaki, Beth? Kwa... Luklukod nak, Beth. Amom, no kasano ti panagayat ko ken ka. Ngem apay ang maiturod nak alukuhan. Sino daytoy ang lalaki ko nak? Kwa... Pagkawanan nak Toto. Ngam kinapuno na. Nabayagan na kayat ko ti makiwin naswaskan ka. Nabayagan na kayat ko ti agpuno ngam jak maaramid. Isa pa kawanan na kuma. Awanan kay tibain. Kapo iti naramid mo. Subiyag amin ngayon inted ko akwartakin ka. Anya? Bayadam amin dagitay. Tano saan? Itarong ka! Toto, sikat ayayatag, sikat ipiliag. Hinututan naklang na dyan lalaki. Iso tinangala ka nagiti kwarta ngayon nintad mo kanya. Si kagayam tayayatag, Toto. Wan, saan ka na sinaan? Dahil lalaki ti sinaag. Si katayayatag, saan ka taray diyeng Alvin? Kasapulak ti tulong mo. Pangasim, kasaritam ni Toto. Ibagam dagiti imbagakan ka. Kasano ni Alvin? Sigurado matla kaguran ako ni Alvin no maaman na ti maipapan ka ni Toto. Iso na sa isaya at la ni Toto ti piliyakon. Tapnawan ti bayadak. Aniya? Nakuna na ngamin asingiran na amin na naititid na kanya kakwarta. Kadak kalagat at dayjay, friend. Please, tulungan na, Kweng. Makamuditan. Basta kasaritam ni Toto. Sige. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo iti dayta. Siyak ti makapaneknek mang Toto. Pudno timbagan ni Beth ken ka. Ni Alvin tinangala kadagitin intod mo ang kwarta ken kuana. Weng. Iso aday dyan nga Alvin ti singirin nyo, sir. Saan kat atigayam ko? Ay. Nasingpot tigayam ko, sir. Saan nga minasarasardangan da dyan lalaki? Iso adi na masinaan. Patsundak ko mang Tuto. Inosente tigayam ko. Awan mading intensyon na kin ka. Sapay lang ko, ma. Tawan to ti pagbabawyam iti kasting naramid mo kanya. Beth. Ay-ayatan ka, Alvin. Masapul maaramidat ti kastoy. Basta, jak kasapulan ti panawag mo. Tanaglawag ti naramid mo. Panangluko ti naramid mo kanya. Inalilaw naklang. Alvin. Inalilaw naklang aruten. Pinadakas nakpay iti lalaki anang isukot ang kanyak. Ngam amo ti Diyos tinapasamak. Patsyak adi nagbaybayan. Di na ipalubos. Ama irubuak. Tamo na. Ngawan kinapudno dagiti pampapasol mo kanyak. Weng. Oh, Beth. Si Kamat Kayam. Apin ita ka lang nagpakita. Ala, sumar ka. Agyaman hak. Naglibas hak. Inlibasak ni Toto. Di nakparwaran ni Jebalay na. Kaya rigak ti may sa abalo ni ti pampamayan na kanyak, friend. Anya? Kaasi kamot ngarot no kasta. Agpadatang at apagdaldalanan na ita. Apay. Iniskam na kay boyfriend ko. Interay na amin na kwarta.
Awan na ba di kanya nga oray piso? Anya? Inalilaw nagdadya lalaki. Pinanamnaman naglay ti awan. Nakarmaag samatan. Kapo iti panangkan kanunong ko iti mading raramidem. Pasensya ka, Nueng. Gapukan niya. Nairaman ka na nagbasol. Nagulbud ka, gapukan niya. Sorry. Pagbababayak na diyang inaramid ko iti kalabas. Oray siya, friend. Ita, mapanunot ko dagiti bigdot ko. Agbabawi Ngam naladawin ti amin. At dapay kung daway ta nga agbaliweng. Ilintag ta dagiti nagbasulan ta. Agkamang ta iti Diyos. Agpakawan ta. Kat patsak nga iturong na ta iti nalintag adana.